Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugira ijoro ryiza. Uyu munsi turi kwa kabiri tariki 11 z'ukwezi kwa munani muri mwaka wa 2026. Mwese nongeye kubaha ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka mbabwire ko aya makuru rero agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muraza kunyemerera mbajyane muri Kivu y'Amajyepfo muri Baraka, imirwano ikomeye yongeye kubura. Abasirikare b'Abarundi ubungu batangiye gusiganwa, abatangiye gusubira inyuma, abarimo guhunga. Ndaje nkubwire icyerekezo ubu abarimo kwerekezamo. Muri aya makuru kandi uze kunyemerera nanone nkubwire ko ubu tuvugana ibintu byongeye guhindura isura ku buryo bukomeye. Abarimo FARDC, FDLR na FDNB bongeye kugaba ibitero bikomeye karabutaka muri Karihi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwandagaza abazungu bacanshuro bari muri imirwano. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Uruzinduko rwa General Prime Niyongabo Kinshasa arwongeye kubyutsa urujijo. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi uze no kunyemerera nkubwire yuko tuvugana ibintu byongeye bihinduye isura ku rwego rwo hejuru. Ndakubwiza ukuri, ahitwa Igakangara abarwanyi batwirwaneho bamaze tayari kwiragiza Imana mu masengesho akomeye cyane. N'amasengesho rero yazamuye amarangamutima ya benshi. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Hanyuma kandi uze kunyemerera nkubwire yuko ahitwa Imambasa abantu bagera kuri 2 bari bamaze iminsi 5 baraburiwe irengero, abaje kugaragara bose ari imirambo. Iyi ni inkuru ibabaje cyane iteye n'agahinda. Perezida Ruto wa Kenya arashaka yindi manda, ariko abatavuga rumwe nawe bamaze kugira ikintu bakora gikomeye cyane. Ibi byose rero ni bimwe mu bikuye mu makuru tugiye kugarukaho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Reka amwese nongere mbifurize kugira ijoro ryiza, ariko kandi ntimusinzire tutari twabagezaho aya makuru. Ni nayo mpamvu rero ngiye gukubita mbangura. Ngiye nitwa Mukada ani ku Ibendera TV. Hanyuma amunyemerere munerekireho like abantu mwese mudukurikiye, munerekireho like abantu mwamaze kuhagera, amunkorere like abantu amugeza no ku Ibendera TV ari ubwa mbere, ndamwe munkorere subscribe muraza kuba mugize neza. Hanyuma rero andi munyemerere kandi munkundire ibintu tubikore gutya. Hanyuma birumvikana mu kanya gato cyane imiti nza twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ibintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amajyano. Atanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright,
igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Hanyuma rero ubwo birumvikana ugomba kumuhamagara mukavugana, kagusuzuma, mukabyumvikanaho byose, mukabihuriza hamwe, ubundi akakuvura nawe ukishyura, ubuzima bugakomeza. Reka mbabwire yuko icy'akarusho, uyu arabanza akagusuzuma ubundi ukishyura imiti ariko amaze kuyibona. Reka rero mbabwire nimuheranwe n'ibibazo byinshi niba mubifite, mubwire kuri nimero yamaze gutambutsa ubundi abafashe. Reka dukubite tubangura rero twe twinjire muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Tumanuke Baraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko imirwano ikomeye yongeye kubura mu nkengero z'umujyi wa Baraka ni muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu gihe cy'amasaha y'igicamunsi cyo kuri uyu munsi. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko abasirikare b'Abarundi bari mu bice by'imirwano batangiye gusubira inyuma berekeza mu cyerekezo kigera ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Amakuru yibanze agera ku ibendera TV aravuga ko amasasu menshi yumvikanye hafi ya Baraka mu gihe impande zirwana zakomeje guhangana ku myanya y'ingenzi iri mu nkengero z'umujyi no mu nzira zerekeza mu misozi miremire ya Fizi. Abaturage bari hafi y'ahabereye imirwano baravuga ko umwuka w'umutekano wahise uhinduka, bamwe batangira kuva mu byabo kubera gutinya ko imirwano ishobora kuba myinshi kandi gakomera. Ikintu gikomeje gukurura amatsiko ni amakuru avuga ko bamwe mu basirikare b'Abarundi rero ubu ngo barimo kuyabangira ingata, ndetse bamwe bakaba batangiye gusubira inyuma berekeza mu majyepfo ya Baraka hafi y'umupaka uhuza uyu mujyi wa Baraka cyangwa se teritwari ya Fizi n'igihugu cy'u Burundi. Aya makuru rero akaba akomeje gutuma benshi bibaza ku bijyanye n'uru rugamba rukomeje kubera muri Baraka. Ubu tuvugana Baraka ifite agaciro gakomeye kandi yihariye umwanya munini muri iyi ntambara kubera ko yerereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ndetse no mu mihanda ihuza Fizi n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Kugenzura Baraka biha uruhande rufite ubushobozi bwo gukurikirana ingendo zerekeza mu bice bya Fizi, mu gihe ikiyaga cya Tanganyika nacyo gishobora gukoreshwa mu gutwara abasirikare, ibikoresho n'ibindi bikenerwa ku rugamba. Akaba ariyo mpamvu bivuga ko abasirikare rero barimo kwerekera ahangaha kugira ngo mu gihe byaramuka bibakomeranye basabe ubutabazi bwihuse biciye muri iki kiyaga cya Tanganyika. Kugeza ubu amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe yari bakomeje kwatsa umuriro kuri uyu mujyi wa Baraka, bityo rero abaherereye indani muri Baraka bose ubwoba ni bwose. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje guhinduka no guhindura isura. Mu ntangiriro za Nyakanga amakuru yaturukaga mu Burundi yavuze ko imirwano yari yongeye gukomeza umurego muri ho plateau ya Uvira, aho amakuru yakavaga yavuze ko abasirikare b'u Burundi bahatakarije ubuzima ari benshi. Kugeza uyu munsi rero abasirikare usanga bafite ikikango n'icyoba cy'uko badashaka kongera kuraswa ari benshi, ari nayo mpamvu irimo gutuma abenshi batangira guhunga bakigira hirya gatoya kugira ngo urusasu niruvuga bataruke birukanka. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukomeze n'aya makuru. Reka ambereke aho dukomereza rero. Reka mbabwire yuko umuntu witwa Umucanshuro yahuye n'uruva gusenya. Ubu tuvugana abacanshuro, aba FARDC, igisirikare cy'u Burundi, aba Wazalendo bahuye n'uruva gusenya imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni mu bitero cyase mu mirwano yongeye kuba muri
muri Karehe. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 intare zasaramwe kuri wa kabiri tariki 11 Kanama muri uyu mwaka wongeye gushinja ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero bikomeye mu duce dutandukanye twa teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero bivugwa ko byagabwe na FARDC, FDLR, FDNB, igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo bari kumwe n'abacanshuro. Amakuru avuga ko abarwanyi b'intare zasarambwe mu gutabara abaturage ngo baje n'ubundi gukora operasiyo yaje kurangira abacanshuro bagera kuri 2 ngo bafashwe. Ubwo rero ngo baje kugwa gitumo ubwo bari bari mu mipango yo gushaka uburyo bazamura drone. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yavuze ko ibyo bitero byatangijwe hagana saa 11 za mu gitondo kuri uyu munsi bigabwa hifashishijwe imbunda ziremereye. Umuvugizi w'abarwanyi b'intare zasarambwe Bwana Lawrence Kanyuka yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X yatangaje ko ibi bitero byibasiye ahantu hatuwe cyane bikaba byagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi barimo FDLR, igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi b'abacanshuro, abarwanyi ba Wazalendo n'abandi batandukanye. Yagize ati kuri uyu wa kabiri tariki 11 Kanama muri uyu mwaka wa 2026 guhera ku isaha 11 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB bagabye ibitero rusange bakoresheje imbunda ziremereye mu bice byinshi bituwe cyane bya teritwari ya Karehe birimo Chambombo, Changugu, Kaziba na Rumbishi, Kwisimbi na Gafufura. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba yavuze ko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage, ako bamwe bishwe abandi bagakomereka mu gihe imitungo yangiritse ndetse n'imiryango imwe ikava mu byayo igahunga. Aba barwanyi bavuga kandi ko ibi byatumye ikibazo cy'ubutabazi muri aka gace kirushaho gukomera. Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko itanzeho ubuhamya abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga kuri biriya bitero mbere yo gushimangira inshingano zayo zo kurinda abaturage bo mu bice igenzura. Ibitero bishya by'ingabo za leta ya Kongo muri Karehe bije mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo hari hamaze iminsi hari agahenge nyuma y'imirwano yo mu kwezi gushize yasize Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho basubije inyuma ingabo za Kinshasa zashakaga gufata Minembwe. Reka nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru dukubita tubangura, nongere mbasabe mu nkorere like muraza kuba mugize neza. Niba rero wowe ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ndakunyanga usaba ngo unkorere subscribe, numara kubikora uraza kuba ugize neza cyane. Reka atwerekeze kuri uruzinduko rwa General Prime Niyongabo mukuru w'ingabo z'u Burundi, akaba yamaze kugirira uruzinduko rw'igitaraganya Kinshasa. Uyu mugabo aragenzwa n'iki? Urugendo rw'ibanga rikomeye rwa General Prime Niyongabo mukuru w'ingabo z'u Burundi Kinshasa rwongeye kuzamura ibibazo byinshi ku bijyanye n'ahazaza h'ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru abitangaza kuri uyu wa 11 Kanama muri uyu mwaka, General Prime Niyongabo yagiriye uruzinduko Kinshasa mu gihe bivugwa yuko uru ruzinduko ngo rubumbatiye byinshi mu gihe ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo gikomeje gukomera ndetse n'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Bujumbura na Kinshasa bukomeje kugira impinduka zitandukanye. Nubwo impamvu nyayo y'uru rugendo itatangajwe ku mugaragaro, igihe rwabereye igituma rufatwa nk'urugendo rufite uburemere cyane
cyane cyane ko hari ibimenyetso by'uko mu buyobozi bw'u Burundi ubwabwo hashobora kuba hari impaka ku buryo igihugu kigomba gukomeza kugira uruhare mu ntambara yo muri Kongo. Ikibazo gikomeye kiri kwibazwa rero ni iki: Generali Niyongabo yaba yagiye Kinshasa kuganira ku gukomeza kohereza ingabo z'u Burundi muri Kongo, cyangwa yaba yagiye kuganira ku buryo bwo kuzivanayo? Mu mezi ashize ingabo z'u Burundi zagize uruhare rukomeye mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice byo hafi ya Uvira, Fizi n'ahandi ku misozi ya Haut Plateau. Uruhare rwazo rwagiye rurebwa mu rwego rw'ubufatanye bwa gisirikare na FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Kinshasa. Ariko uko imirwano yakomeje guhindura isura, niko ikibazo cyo gukomeza kuba muri Kongo cyatangiye kuba ingorabahizi. Amakuru mashya yatangajwe avuga ko mu buyobozi bw'u Burundi hari ukutumvikana ku ngabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye avugwaho gushyigikira ko izo ngabo zikomeza kuhaba, mu gihe General Prime Niyongabo na Reverien Ndikuriyo bavugwa mu ruhande rushaka ko izi ngabo zivanwa ahangaha zigataha. Niba ibi bikomeje kuvugwa gutya rero, ku ruhande rwa Kinshasa ingabo z'u Burundi ngo zifite akamaro gakomeye kubera ako igihugu cy'u Burundi igiherereye. Alliance Fleuve Congo 23 birumvikana na Twirwaneho bakunze gusaba yuko izi ngabo zavanwa muri iki gihugu zigasubizwa iwabo. Kugeza ubu ngubu rero General Prime Niyongabo bikaba bivugwa yuko ngo amaze igihe kinini ayobora ingabo z'u Burundi, kandi akaba afite uruhare rukomeye mu byemezo birebana n'ibikorwa bya gisirikare by'igihugu. Aho rero hakomeje kwibazwa niba araza kuva Kinshasa yemeje ko izi ngabo zigumayo, cyangwa niba ari mu mugambi wo kuba izi ngabo zavanwayo. Reka dukomeje n'aya makuru rero twerekere no mu yindi nkuru igezweho akora aya masaha, nayo nifuza yuko abadukurikiye mwamenya. Reka mbabwire ko ahitwa Igakangara ibintu byahinduye isura yo ku rwego rwo hejuru. Abarwanyi batwirwaneho bazamuye amarangamutima yabo ku rwego rwo hejuru mu gace ka Gakangara, ni hafi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habereye igikorwa cy'amasengesho cyitabiriwe n'abasirikare batwirwaneho, aho ubutumwa bwatanzwe bwibanze ku kwihana, kwizera no gutegereza icyo abitabiriye basobanura nk'isezerano ry'Imana ku Banyamurenge. Iki gikorwa cyabaye mu gihe Minembwe n'utundi duce tuhakikije bikomeje kuba ahantu h'ingenzi mu ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo, aho Twirwaneho ari mu mitwe yitwaje intwaro ifite uruhare muri iyi mirwano. Amasengesho yayobowe na Apotre Alice wari muri Minembwe muri iyi minsi. Amashusho n'amakuru yo ku mbuga nkoranyambaga byagaragaje ko ubutumwa bwe bwakomeje gukurura abayoboke n'abaturage bo muri aka karere. Muri Gakangara ubutumwa ntibwari bushingiye ku rugamba gusa, bitabiriye basabwe kwisuzuma, kwihana no gushyira imbere ukwizera mu gihe ubuzima bwabo busanzwe bujyana no kuba mu karere kamaze imyaka myinshi karangwa n'intambara. Icyagarutsweho cyane nuko hari ibyiringiro by'uko Abanyamurenge bashobora kugira ejo hazaza harangwa n'amahoro, umutekano ndetse n'uruhare mu miyoborere y'igihugu. Aya magambo ni ingenzi kuko yagejejwe ku bantu bari mu buzima bw'intambara. Ku musirikare uri ku rugamba, amasengesho ashobora kuba umwanya wo kureba ku kindi kintu kirenze intwaro n'imirwano, cyane cyane mu gihe ahura n'ubwoba, gutandukana n'umuryango ndetse n'ingaruka z'intambara. Ariko igice cy'ingenzi cy'ubutumwa cyari gifitanye isano n'icyo abitabiriye basobanura nk'isezerano ry'Imana ku Banyamurenge.
ibintu rero bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Abatari bakeya bakaba bongeye gushimishwa no kongera kubona abasirikare batwirwaneho barimo gushima Imana. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukubita tubangura nongera mbibutse munkorere like, ndashaka ko like zizamuka. wowe wageze hano ntuze kugenda utankoreye like, hanyuma kandi kuri mwebwe bashyashya mwamugeze hano ku Ibendera TV aribwo bwa mbere muze kunkorera subscribe, muraza kuba amukoze cyane. Reka dukubita tubangura tunenjire no muri nkuru turutse Mombasa. Abantu babiri bari bamaze iminsi 5 baraburiwe irengero bagaragaye barapfuye. Abantu babiri bari bamaze iminsi 5 baburiwe irengero muri teritwari ya Mombasa mu ntara y'Ituri, baje gusangwa bapfuye. Bakaba basanzwe mu murima wo mu gace ka Matodi ni hafi ya Teturi. Imirambo yabo yabonetse ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 10 Kanama muri uyu mwaka mu murima uri hafi ya metero 1500 uvuye hagati y'agace ka Teturi. Ibi byongeye impungenge ku mutekano w'abaturage bo muri aka gace ko mu cyaro, cyane cyane ko Mombasa ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano. Abaturage bari bamaze iminsi bashakisha aba bantu nyuma yo kubura kwabo, ariko nta makuru yari yarabonetse ku byababayeho kugeza ubwo imirambo yabo yaje kuvumburwa baritabye Imana. Kugeza ubu amakuru yatangajwe ntabwo atanga ibisobanuro birambuye ku cyateye urupfu rw'abantu cyangwa ngo agaragaze ababa bakekwaho kugira uruhare muri iki gikorwa. Ibi bituma ikibazo cy'icyabaye hagati y'igihe baburiwe irengero cyangwa se baburiwe n'igihe imirambo yabo yabonetse gikomeza kuba urujijo. Ibyabaye Matodi bibaye mu gihe teritwari ya Mombasa ikomeje kugarukwaho kubera ibibazo by'umutekano birimo ibitero n'ubushimusi bwibasira abaturage. Mu minsi mike ishize amakuru yatangajwe aturuka mu gace ka Babira Teturi, abantu 21 barimo abana bari barashimuswe kandi bari bamaze iminsi 4 nta makuru yabo arahagaragara. Ku itariki ya 8 Kanama muri uyu mwaka nabwo uwo muryango w'itangazamakuru wari watangaje ko abantu 13 bishwe ndetse abandi bagafatwa bugwate mu gitero cyagabwe mu gace ka Banana Ekore muri Mombasa, igikorwa cyashinjwe abarwanyi ba ADF. Kugeza ubu ngubu rero amakuru agera ku Ibendera TV akaba avuga yuko muri ibi bice hakomeje kumvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ari nayo mpamvu abaturage basaba yuko kakazwa ingamba zijyanye no kubarindira umutekano, kubera yuko bakomeje kugenda bagabwaho ibitero bikomeye bibica ibindi bikibasira ubuzima bwabo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru dukubita tubangura, nongera kugusaba niba wamaze kugera hano ngo unkorere like, niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano wowe uze kunkorera like unankorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe uze kwibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo ubutaha amakuru agezweho ku Ibendera TV ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya akuyashakisha. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha, nimunyemerere twerekeze no muri inkuru ivuga yuko Perezida Ruto wa Kenya ari kugaragaza ko ashaka indi manda, ariko abatavuga rumwe nawe bahagurutse barahagarara. Mu gihe Kenya igenda yegereza amatora rusange yateganyijwe mu kwezi kwa 8 mu mwaka utaha 2027, ibikorwa bya politiki biragenda byiyongeraho. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye kubaka imitwe n'amashyaka mashya mu rwego rwo gushaka inzira yo guhangana na Perezida William Ruto. Umwe mu banyapolitiki baheruka kwinjira muri uwo murongo ni witwa Caleb
Amisi umudepite uhagarariye Saboti watangije ishyaka rye rishya ya People's Renaissance Movement. Amisi avuga ko iri shyaka rigamije guharanira ibyo yise ukubohora Kenya ku nshuro ya kane, hakaba hibandwa ku iterambere ry'ubukungu, ubutabera, uburinganire n'izindi mpinduka. Avuga ko abanyakenya abakeneye. Mu bikorwa byo gutangiza iri shyaka, Amisi yasabye cyane cyane urubyiruko kugira uruhare mu guhindura imiterere ya politiki y'igihugu cya Kenya. Avuga ko igihe kigeze ngo abakiri bato batangiye umusanzu ukomeye mu gufata ibyemezo bigena ahazaza ha Kenya. Amisi ari mu banyapolitiki bakoze muri Orange Democratic Movement ariko baza gutandukana n'ishyaka nyuma yo kutemera n'umurongo wayo wo gukorana na guverinoma ya Perezida Samuel William Ruto. Iri ishyaka rero rikaba yamaze no kugaragara mu bikorwa bya politiki byo muri iki gihugu. Mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, Amisi yakoreraga ubukangurambaga umukandida w'ishyaka rye muri Orkaru bigaragaza ko iri shyaka ritangiye ku rwego rwo gutangazwa gusa, ahubwo ritangiye no gushaka umwanya mu matora. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora n'imbibi muri Kenya EABC yamaze gutangira imyiteguro y'amatora y'umwaka utaha 2027. Amatora rusange akaba ateganyijwe ku wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kwa munani mu mwaka utaha 2027. Mu cyiciro cya mbere cy'iyandikwa y'abatora yihariye cyabaye kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Komisiyo y'amatora ikaba yavuze ko yandikishije abatora bashya 2,612,725. muri aba ngaba 2,245,476 biyandikishije muri icyo cyiciro cy'iminsi 30, mu gihe abandi 2,267,249 bari baranditswe binyuze mu buryo busanzwe bwo kwiyandikisha ku biro bya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Kugeza ubu rero muri iki gihugu cya Kenya abantu batandukanye bakaba bakomeje kugenda abatangira kwitegura ibijyanye n'amatora. Ku ruhande rwa politiki, isura y'amatora ya 2027 iracyari kure yo kuba isobanutse neza. Perezida William Ruto n'ishyaka rya United Democratic Alliance barimo gushaka kubaka ihuriro rikomeye ry'amashyaka mbere y'amatora. Ibintu rero bikaba bikomeje gufata indi intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwari kumwe natwe, ni munyemerere nongere gatoya mbibutse ko mu matora ya perezida yabaye tariki ya 9 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2022, Ruto yabonye amajwi yabonye amajwi miliyoni 7,176 n'abandi 140 n'amajwi 141 angana na 50.49%. Atsinda Raila Odinga wari wabonye amajwi miliyoni 6,942 n'amajwi 930 angana na 48.86% by'amajwi yatanzwe ku bakandida abakomeye. No kuvuga ko Ruto yatsinze ku itandukaniro y'amajwi hafi 233 n'amajwi 211 gusa. Ibi bituma amatora yo mu mwaka wa 2027 ategerezwa nyamo guhangana gukomeye, cyane cyane niba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kwishyira hamwe. Ubushakashatsi bwerekana ko Ruto afite amahirwe ariko atari intsinzi yizewe, kandi mu byibuke
politike Raila Odinga wari wabaye nkaho muhagama ubu uyu yamaze gupfa. Kugeza ubu rero bamwe bareba politike ya Kenya bakanayanariza kavuga ko ibi bishobora kuzatuma Perezida Ruto yoroherwa na y'amatora. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane, hanyuma ubundi twerekeze ku musozo w'aya makuru twagarukagaho muri aya masaha ku Ibendera TV. Mwese mwagize neza, badukurikiye mwagize neza, abayatanzemo ibitekerezo ngaho rero muramuke, mugire ijoro ryiza, mukomeze kurindwa n'Imana. Njye nitwa Mukada. Bye, ciao ciao.